مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum, kisah ulun mulai bacut kisah kenangan bakamo santri almarhum Abu Muhammad bin Zamzami, Abu Lam Ate, Abu Ahmad Perti, awai mulafun menuntut diulai titi, ba Abu Ishaq An-Amiri, sampo usawang almarhum jamu safir demi ilmu yang islami, lenyan gesambung kedeh labuhan haji, didikan langsung Abu ya Mudawali, Darussalam ni Ba'daya yang salafi, daya Abu ya Al-Khalidi, Jinok katinggai kenangan terpanggilan ba Allah Ta'ala 17 Rajab Abu Geriwang tanya ketinggai selama-lama, walau Abu Hanali saja, namun kenangan tetap mantong naik Darul Mu'arif, daya yang ketinggai tak jaga saja betroban cita, si kolam abu kagewani batuhan, wasir getinggai ke getanyo dumna, Darul Mu'arif daya yang kagepeda, tolong antarkan ban Nabi Isa, doa talake sabikan iba Allah, wasir amanah beikutanyo jaga, cita almarhum beikutanyo papa, bedro kedaya ban Nabi Isa, jinno katinggai kenangan Abu Geriwang ba Allah Ta'ala, kehendak Allah kan pulang, tanya ketinggai selama-lama, doa dalam kebatuhan bertempatkan
di dalam syurga bersajan Nabi janjongan alam berkesajan ngem para anbiya